Ngomong halo guys gitu, halo guys gitu, halo guys gitu, aku via view gitu, aku via view kali ini Abi, ya kan? Sekarang via pakai topi, via sekarang lagi pakai topi guys, dan topinya ternyata pakai topi Pampers guys. Waduh, Pampers dijadiin topi nih. Topi. Waduh. Guys, Halo guys. Kali ini kita nyari ondel-ondel nih guys. iya guys, bareng via view lagi guys. Kenapa ya? Anginnya kenceng banget tuh guys. Wah, Kecepatan deh. kecepatan gua enggak? Dia happy banget guys. Tuh. Guys, kita baru keluar gang. Sedang on the way. Semoga hari ini kita mendapatkan banyak ondel-ondel. Turunin dulu guys, via-nya guys, karena banyak banget angin ya guys. Kita lanjutkan perjalanan nanti ya guys. Matiin aja. Guys, kita lanjut lagi yang tadi di skip guys. Aduh, kejedot. Kejedot malahnya Via guys sampai guys. Kita ada di persawahan nih guys. Wow, benar banget. Anginnya angin burung nih. Kecil. Mantul guys, ondel-ondel warna biru. Ada ondel-ondel berwarna biru. Wah, biru merona. Waduh, mantap guys. Wah, rambutnya masih pendek nih guys, habis dicukur guys, cukur cepat. Waduh, kira-kira dari sanggar mana ini ya? Sanggar dua bersaudara guys. Wah, mantul guys. Sanggar dua bersaudara memang mantul guys. Wah, jos tenan. Wah, tuh, guys. Wah guys, banyak paton model guys. Udah lagi aja. Waduh, mantul nih guys. Mantul tenan. Ada model-model banyak nih guys.
edan ya. Ada yang datang lagi guys. Ayo guys, kita samperin guys. Waduh, ada yang datang lagi 4. Oh, no, mang no. Oh. 2. Oh, ada 2 guys, datang lagi guys. Ya kan? Jadi ini sehari di sini kita bisa bikin berapa konten? Ya kan? Iya. Guys. Wah, ada 6 guys. Ada 6 ya. Ada 6. Mantul guys. Ada Ipin-Upin, ada ondel-ondel, guys. Mantul kan guys. Oh, guys, banyak banget guys. Waduh, ini guys. Ini dia. Dari Sanggar Sartika, Bintang Sartika guys. Waduh. Mantul ini. Bintang Sartika. Wih, waduh, ada kuda guys. Banyak banget ondel-ondel guys. Delapan guys. Jar Farida. Wow, ondel-ondel berkeliaran di sini guys. Sangat banyak sekali guys. Itu tadi guys. Masih banyak lagi guys. Ondel-ondel. Wah, ada yang baru lagi nih guys.